Songba Kobarniba Ko-Parachengna, Minister of State for Women and Child Development Savitri Thakur ni Segaman article ko, Manderangna Soni Prime Minister Narendra Modi Mesukani ko Dakangha. Hajalgani Kogurponga Bilsini Model United Nations ni Anvation to Bimwani ko Shillong Sungjimani Indian Institute of Management ni Manderang, Uprakani ko Sokchakangha. Riboya Ajani Traffic Police Gari Rangna Checking Drive ko Watangaha. Meghalaya Adokni BSF Dol Sima Arini Gata Bostu Rarurani ko Duntung Atamanaha Aro India Songni Mande Saksa ko Rupna Gata Manaha. Tako Barang ko Tabate Puratskana. Minister of State for Women and Child Development Savitri Thakur ni Segaman role of AI ba Artificial Intelligence in Empowering Women in Gapa article ko. Asongni Prime Minister Narendra Modi Mandirangna Mesukani ko Dakangha. AI ara dengtang-tang dakapa kamrang ko kaanio altuani kursan rabaija ndiba mechkrangi dalru ruanio aro dengtang-tang dakapa cholrang ko misukanio aro tharianio ba AI ara dakchakani ko njola ani asuni Prime Minister Narendra Modi akananga hajalgani soprisni bilsio India asungu dengtang bat kapa nambat kapa aro ayawan man kapa biapona sokatna kamko kainga yana asuni Prime Minister India asungko bulak patatna Kepena songrang pangchakani ko don gija. Antangan dakchakani jakko na managata India songko rukinga. Yanu michikrang na dengtana nakaba cholang ko bukote bo ninga. Yarangara na men kusini ko ang naraba ani Minister of State for Women and Child Development Savitri Thakur akananga. IIM Shillong ba Indian Institute of Management Shillong skangpa changna. Hajalgani Kogurponga Bilsini Model United Nations Anvation to Bimwani ko Uprakani ko Sokchakangha. Yako PNB ba Punjab National Bank paksa nanggrimemung ngatangha. Asuni dungtang-tang biak prangoni ribagapa mandirang tumimawani o bakko rangha. Hajalgani Kogurponga Bilsini Anvation tumimawani o United Nations General Assembly aro United Nations Security Council ni member rang ba bakko rangha. Aro dungtang-tang dakapa bakrango mandirang baksa akan kupukukani ko dakangha. Rama rango da auroro ni sumayo accident warang ko arung tang-tang dakapa niyam rang ko pikani gamen. Kobo rang ko knarunga. Yani gamen, Riboy Traffic Police ni mandirang, gari rangna checking drive ko ngatangha. Traffic ni niyam rang ko mandirang jar kama jaruk chengachim, aro Rama rango gari salgaparang. Niyam ko done gari ko salama saljengachima warang ko nirokna, ya checking drive ko ngatangha. Operation ni sumayo Additional Superintendent of Police J. Rabha, truck driver rang baksa akan kupugurkani ko dakangha. Rama o gari salon, uni niyam rang ko namedaki maksina nanga ani truck driver rang na akanani ko dakangha. Panga driver rangan, niyam ko jaruk cengani gamen fine kamna gata nang tukaha. Indakapa operation rang ko chenga kajunggen, yarang ko dakani chi, mandirang bas kiani ko mangen ani Riboy Police akananga. India Songni Vice President Jagdeep Dhankar ko New Delhi Sungjimani AIMS Hospital lo admit kangha. PNI dungthu gijani ko manengani asel. India Songni Vice President Jagdeep Dhankar ko nijal atamni ba ko hospital lo admit kanagata nangaha. Goods and Services Tax ba GST ni damrang tik kagamen na batte komi batna bagnang ane Finance Minister Nirmala Sitharaman akananga. R&R ba Revenue Neutral Rate Hajalgani chisni bilsio, chibunga 0.7% wachim. Hajalgani kurgutam bilsio chisa 0.3% ona tangonaha. Aroda o. Yana bateba kumi batken eneba. Asongni Finance Minister Nirmala Sitharaman, New Delhi Sungjinmao, Award Ceremony o mandirang baksa akan kupur muteng somayo akanangaha. South Garo Hills Ajani Sima Ario, BSF Border Security Force ni mandirang gari bolsa ko duntung atimu gari salgapa mande ko nagata manaha aro gari nu tunggapa bosturang ko rangaha ne koboro parakata gari o chini ko kape chpe muna sima ari ni gatar angna mengachim gari ko saltumgapa mande India asongoni nuwa un baksa chunga gata document rang dungjaha mande aro man-gamen bosturang ko PS pakmara china watatani ko dakaha Dao wamang nambati aro chugumak sungsandiani ko dakanggen. Indian Army aro Assam Rifles ni mandirang Spear Corps ni gata dungtang operation rang ko kaangaha. Operation wamang namedake chusukna manaha. Jiribam, Tengnopal,
Kakching, Ukhrul, Imphal East aro Imphal West ajarango operation ko kaangahan. Manipur Police, CRPF, BSF aro ITBP paksa nanggrimimeng operation ko kaadlanghang. Operation ni sumayo tungthang-thang nakapa silchidari rangko manangha ane ko boro parakata. Mamong surkari ni mandapani rangko mamong surkari phangnan adok surkari rangna swalani ko rakronga. Ya changode BJP surkari Tripura adok na onrong bewal gapa thangkarangna changbunga batte ona tikanga ha ane Union Health Minister aro BJP National ni President Jagat Prakash Nada akananga. BJP surkari ni yan kini gapa changna adoko delani ko nakinga yana anga namen kusiwa. Kacham surkari no Tripura adok gong crore hajal sku thangkarang ko tax share ni gata manungachim. Dao BJP surkari ni gata Tripura adok gong crore hajal supridok richabunga thangkarang ko manskaganok ani Union Health Minister aro BJP National President Jagat Prakash Nada Swami Vivekananda Medan o Mandirang baksa akan ko pogrup mutung sumayo akan aniko rakangha. Hajal gni kogrup pri bilsini March jani skru tariko. India songni chubat serang pa aneng ko chue dakamen rama ba tanil. Sela tanil ko prakangha. Sela tanil bilsi sa kapaha. Yako riangba bilsini March jani skru tariko. India songni Prime Minister Narendra Modi uprakani ko rakangha. Yako rkanichi Arunachal Pradesh adokni Tawang Jolni Mandirangna Riruranyo aro bosturangko raruranyo namen dakchakaniko nangaha. Tourist rang aro military ni mandirang ba. Ya sela tunnel ni dungani chi dakchakaniko mantukahang. Ya kusini salko gisikrana Union Minister Kiren Rijiju West Kameng ajachi sela tunnel ko nina wenanganiko daknagata yangha. India songo dungthang-thang nakapa matpurung rang bol bithe rang aro nakapa matpurung rang na bol bithe rang na khasakapa mandirang ba ganang. Yako nyata ngodi India songara bang ben patyani ko manaha. India songara phangnan indakapa matpurang ko dakchakna khasana aro dungthang-thang dakapa bol bitherang ko bariatna kham khajunggaba nga aro mkhangchiba indakapa kham ko khaangkhugen ani India songni Prime Minister Narendra Modi akananga kubarang ko friends ma bairon bonha knatum sangba sakantinam atal maksa